Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar por lo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Hola, boa tarde a todos, benvidos ao pabellón municipal de Porriño para celebrar este encontro polo terceiro e cuarto posto da Liga Senior Femenina. Pasamos a facer a presentación dos dous equipos. Empezamos polo CD Allarí, con número 4, Anabel Carballo. 5, Noelia Carnero. 7, Clara Fidalgo. 8, Laura Cid. 9, Sara Piñeiro. 10, Sofía Bretaña. 11, Carla Masariña. 12, Carmen Fernández. 13, Sara Quinta. 14, Elena González. 15, Sara Martínez. 17, Jessica Nimo. Entrenadores, Aniceto Fernández, María Cid. Polo Porriño Baloncesto Base Porriño, con número 1, Lara. Con 3, Candela Vasco. Con 4, Carlota. Con 6, Andrea. Número 8, Jazz. Número 9, Candela Hermín. 11, Raquel Arqueval. 12, Sara Rodríguez. 14, Sara Alonso. 17, Ruth Regal. 18, Lucía Arquibal. 22, Iria Varela. 26, Sara Vasco. 84, Eva Fernández. 89, Ainhoa Alonso. Administradores, Yanés Vigo y Hugo Pérez. Arbitrarán o encontro Rubén Alonso e Marcos Pena. Bo partido dos equipos.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar polo
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, terra que che dá tempo de lecer, extraña pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Buenas tardes a todos los aquí presentes. Vamos a iniciar esta ceremonia de entrega de medallas para este encuentro, tercer cuarto clasificado de esta fase final de la Liga Gallega de Primera Autonómica Femenina. Hará entrega de las medallas Fernando Pérez Lorenzo, representante de la Federación Galega de Baloncesto. En primer lugar, nombramos a los árbitros de este encuentro, Rubén Alonso y Marcos Penas, así como los oficiales de mesa, Alejandra Carrillo, Nerea Moledo, Xavier González. Y a continuación, iniciamos con el equipo que ha quedado cuarto clasificado en esta fase final, Club Baloncesto Allariz de Ourense. Enhorabuena a este equipo que ha desarrollado un baloncesto de gran nivel. Continuamos, por supuesto, recibiendo un caluroso aplauso de toda la afición aquí presente. Damos la enhorabuena al tercer clasificado, el equipo local, Porriño Baloncesto Base. Enhorabuena, chicas.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.